Waalaikumsalam abang bohati, bagah bukan leta jawab haba, betat ni puja lon dalam rawe, di lon musyae mantong biasa. Mebetat lebih abang merawe, tipuro sabe malelon raya, soal belajar cidwate na sabe, tapi bang bohati ni sabar-sabar. Memang cid beda pingan ngon cipe, cid hana sabe motongon Honda, menyobang tadu pasti sampai dalam musyae abang juara. Menancit dilon abang bohate, soal musyae hobi ngon suka, lebih bak pintu lon buka sabe, ci dalam hati bita syedara. Tak pula campli si de dalam de, tak coba awe duro tak bisa, nyo sifat fitnah benalam hati, puji o sabe nyan sifat dosa. Anlun pebeda batin ngon lahir, lun jaga sabe talo syedara, wada ulon jo nyan nomor HP, anamu sampai watelon kira. Menyo ulon jo nyan nomor HP, jid sakit hati bang taduraya, karena nomor lon hanjut telpon le, kartu ka mati ka blokir angka. Menyo abang jauh alu jambe, pegah betente bajan teka, mangajut lon pre inan bak kede, cid bak simpang le ulun pre kanda. Ke soal namahan pebang pikir, menyona yang sabe ngonan desa sa, ni tanyong mantong curbang bohate, ababang pelahi nama sarjana. Menyok judo curbang bohate, analon pike miskin ngon kaya, yang ulon harap di dalam hati, yang pekong sabe tameh agama. Menyok ketampan hanalun pikir, asai lam hati bedi pedua, beditem setia batin ngon lahe, sampoan mati kelon dicinta. Ke soal ranuk di dalam batin, cid hana treple kemeng dijabah, menyoba butnya jelas katente, pasti len bite bang taduraya.
lon ba kadang na salah lon bala syae pejilam hati lon lipu desya kadang na salah lon bala syae penit lam hati curbang pudesya.